S nama je i Mirza Alkić. Gospodine Alkiću, jedno pitanje na početku, je li teže raditi u seniorskom sastavu ili ovdje među dječicom gdje imamo, hajde tako kažemo, 45 ili više različitih svjetova? Pa dobro, draže je rad sa djecom. A svaki posao na određeni način nosi svoju težinu i odgovornost. Evo, ovo je neka nova uloga za nas, iako sam ja i do sad vodio i kadetsku i juniorsku selekciju, međutim sad su ovi mali dječaci nešto posebno, jedan novi izazov. Kada bi govorio o vašoj ulozi, o vašim ulogama u omladinskom fudbalskom klubu Brdo, zaista bi mi trebalo mnogo vremena, pa najlakše je reći koordinator u omladinskom fudbalskom klubu Brdo u školi fudbala. Je li to dobar izraz? Dovoljno, dovoljno. Za sve ono što je mimo treninga, tu sam ja. Da, imamo uskoro počinje i takmičenje, dakle pred nama je i prvenstvo za ovu malu fudbalsku raju. Jeste, već ovaj vikend počinje prvo kolo po rasporedu i naši predpioniri i pioniri idu u Novi Grad, igraćemo sa Slobodom. Usput smo dogovorili prijateljsku utakmicu i za naše najmlađe, znači naše pjetliće, koji nisu takmičarska selekcija, ali evo, odigraće malo jednu prijateljsku utakmicu, čisto da se djeca izigraju i eto, iskreno se nadamo, nije nam znači prvenstven cilj rezultat da nešto posebno to ganjamo, ali hoćemo evo da naša djeca nakon mjeseci nešto dana treninga da malo se okuse i na tim takmičarskim utakmicama. Da, danas smo namjerno ovdje uradili jedno živo snimanje, ako ga tako možemo nazvati. Dakle, u live-u smo pratili trening, sve ono što ste ovdje radili, kako bi ljudi jednostavno shvatili da je omladinski fudbalski klub Brdo mnogo više od samo onog sastava koji nedjeljom ili subotom istrči u drugoligaškoj konkurenciji. Dakle, ima tu još mnogo obaveza bez kojih se jednostavno ne može ni takmičiti u drugoligaškoj konkurenciji. Pa odluka upravnog odbora i ljudi koji su oko kluba i naših prijatelja i donatora iz inostranstva je bila da pokušamo u dogledno vrijeme da pokrenemo školu fudbala, jer ovo je budućnost kluba. Mi ne budemo li imali svoje igrače koji će za nekoliko godina biti, ajde da kažem, ti mladi prvotimci, ne očekujemo onda puno od ovog kluba. Sa ovim 46 dječaka i djevojčica, taj broj se non stop povećava, što smo stvarno izuzetno sretni na tome. Uzdamo se da će ovo biti, ako Bog da, u dogledno vrijeme naši prvotimci koji nosit će igru ovoga kluba. I evo, mislim da ovo je jedan najbolji put i način na koji možemo da održimo ovaj klub na vrhunskom nivou. Gospodine Alkiću, hvala vam lijepo. Naravno, hvala vam i za sve ono što radite za omladinski fudbalski klub Brdo, što nije samo seniorski sastav. To sam uporno potencirao jer znam zaista da je tu mnogo obaveza koje vi radite, ali ono što želim reći s osmijehom na licu kada je riječ o klubu koji život znači. Da, svakako. Hvala vam.